Mayam Krumzari, Adoni Birbis Impact News, Ni Raj Nongthombam, Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Mutaram Nokchari. Ngarang Haido Kiba Bihar Assembly election gi sit chani ga nifum doigi Mikhal gi poll gi matungda Nitish Kumar gi JDU amadi Lalu Prasad Yadav ki RJD na luching ba Grand Alliance Congress ka Political Assembly Alliance asina sit chani ga nifum doigi manungda chamaga humputrani pan 73% of the election seat se phangaga yamna majority oi momongda mai pakre hairiba Bihar Assembly election gi poll asina lakadriba koi Manipur gi November ki tarikh ko mathoida pangthok kodriba thongju amadi thangmai ban assembly constituency ani gi marke mikhal sida karam makhal gi impact amala kadoribra will there be any kind of impact or zero impact legadra lerude have matang dakhana nebu damtang asi impact news ki studio lengsen nole birbasi joining us tonight on Manung Hutna BJP Manipur Pradesh ki spokesperson obiriba oja RK Shivachandra oja Shivachandra taranok cheri welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us JDU Manipur State Unit ki President obiriba ko ki oja Tombi oja to bisu taranok cheri welcome to the show, appreciate your joining too. Oja ahan question ji oja to bidla cheri oja akoi oja hogi party akoi JDU amadi RJD amadi Congress aigi apunba ahum sigi apunba Grand Alliance na Bihar da yam chawna mai pakpa phangre absolute majority phangre aduga masira khwaidi amna improve tori basidi RJD ni seat marifu phangi han mamang 2010 gi election da seat kunithoi da gi marifu da hagalak pas yang wangi even Congress ki so mari khatang ler madagi kuntre ta hagalak re aduga JDU gi di hana chama trawnga phang madagi humputra ma thoi da handagre but still ko gi Grand Alliance na majority oibni na hojik government moi ni sem dore even Lalu Prasad Yadav na koi Nitish Kumar na dum chief minister oini habi wa pham phau phondo khibale re hairiba Grand Alliance ki achievement success asina koi Manipur gi handak pangtho kodriba Congress amadi BJP gi ani sig marata ka hena akan ba fight taw nagadoriba Manipur gi election gi scenario asida karam makhal gi impact legani kan bi will there be any kind of impact legadoriba Bihar Assembly election gi follow sinoja Raj Bihar gi apun masit chani ngani phum doini masida JDU na hundrama thoi phangba se hana chamba ga taraga ni pan kabani aduga RJD na marfu phangmani Congress na contract phangmani aduga leiriba si sama ga humdra ni pani akoi gi Grand Alliance ki akoi gi victory akoi gi success se masai da ina thamjaning badi laiba train asi atai da nate tha taraga taruk taret ki akoi gi BJP gi leiriba central level government gi sasan se masina akoi gi yala mada akoi gi India gi oiba satellite town akoi Delhi da Delhi is the leiriba si akoi gi ton bo state kungama pan gi oiba lai soiba mayam scholars mayam ma masai da akoi gi leiba mafam ni yamna inthijana India go oiba political scenario da inthijana nainaraga masida BJP gi akoi gi leiriba pandam puna maksing se moina haibaga tawbaga chanabra haibasi yamna nainara akanda madugi aniga tinjanaraga taba phol adugi lalakpa phol aduna maram moraga Delhi da makhoi 70 gi seat ki manungda 67 Aam Aadmi Party na phangraga digit ohum khakta lehobani maduda achauba saphuma moi face tawre secondly after India ki manungda achauba state singi manungda UP Bihar Bengal aruga Gujarat somani then aduda ujik khwaidagi aruba ponama laibasi akoi gi Bihar ki election si India ki oiba akoi gi miyamna ani suba election si da kari or kadagi si miyam gi miyang da achauba akoi gi atop country na bhuba thamiba adumba election namani hajariba masida BJP gi akoi gi leiriba akoi gi Dol Singi Marakta National Democratic Alliance ki Marakta partnership oriba sing sige aruga BJP had BJP siga karigumba kanda akoi gi puning da pena da leiba mapan di thongna da ba amaga gi akoi gi dol gi marakta JDU su sahi tara ga target pulami ko adu akoi BJP si akoi kari maram dai kaina gi roi da I matang da I lawjar roi adu da hojik laiba koi JDU ki cham train pan phangdagi humdra ga mathoi da hangdar basidi seat chani ga nipu hum doi lebi bunung da Congress da nipu pi bani okay share to gi badana aduga RJD na marfu da haigal lebi basidi yam nuai
अदो मसी अखोगी मुस्लिम की दलित्स की शेड्यूल कास्ट की अदुगा लेबा अखोगी हंदब थाकी जाति सिंगसिगी मागी एलाकार दु मागी टिकट येन बगी जगह ताबदुन मर मोरकांदा मागी सीट नंबरिंग असी फंगमने अदो अखोई मणिपुर दि हारिबा मखल की अखोगी बिहार की लेरिबा अखोगी के हतारे डेमोग्राफी से मणिपुर दि तोंगान करे खेना करे अदो हंदक की बाय इलेक्शन सिदा बिहार असेंबली इलेक्शन की फोल सिगी कहते हैं इम्पैक्ट है कि इन्फ्लुएंस से लाकद्रा लाउदोरीब्रा बीजेपी दा काहेनबा प्रेशर लाकद्रा लाउदोरी मतंग चने कांग्रेस ने हाइरिबा बिहार असेंबली इलेक्शन की फोल सिगी बेनिफिट से कांग्रेस ने लौबंग हमदोरीब्रा बीजेपी दा अचौबा प्रेशर हम लेगदोरीब्रा मरक की मिखल से दांदक की मसे मणिपुर की कनोदा पुसंजर अबदा हुजिक लेरिबा खोई की थोंजु मदि थांगैबन की इलेक्शन नसिदा तसेंगना हुजिकी लेरिबा सकासगी लेरिबा से खोई की कनोनी एमएलए निफु निपाने अदुदा हुजिक मसैदा काद्रगसु सरकार कायरोइदोबनी कारगना लमदम मदुगी सही अमगा था अहुम खक लेरिबसिदा तौगदोरिब डेवलपमेंट सिंगसी मसिमा अहिंग तुमुइदोरिबनी मसोथा होरबा केंद्र अमा फुकटना मोहनबा था तरुक की मनुंग दे इलेक्शन थेंगनगदोना था तरुक सि पुलप अखोइगी डेवलपमेंट अमखक अखोइगी चथदना लेग्रबा मतुंगदा था तरुक्तुगी अमुक्सु फुकटलकदोरिबनी मसमाइन तौगना तौबसिदा लेरिबा थोंजु अमदि थांगिबनगी प्रजा सिंगना करिगुंबा लमदम मदुगी अतै अतोप केंद्रगा चाखोननबा लिंथोंग माननबा होनबदा लेरिबा कांग्रेस की लेरिबा कैनोसिदा सोइदना वखल सी पोकनी वोट पिनिंग बगी अदुगा सेंटर दो हुजिक लेरिबा अनिसुबा माइथीबा से मसिना बीजेपी की मागी अखोइगी डू एंड डोंट्स मयामा मोइगी मनुंगी मपानी लेर पसिना इम्पैक्ट अमा अदुगा अखोइगी मणिपुरदा अखोइगी मणिपुर की पॉलिटिकल सिनेरियोदा लाइक लाइसु हाइबसिंगी नरंगदगी some mind change ama mind change to bakau yarum bayare voters sing marta electoral list sing marta mind change to yarum bayare wapum ni koi BJP ki koi spokesperson wi ribo ja RK Shivachandra lakcha ja koi Bihar assembly election ki policy na bu tasengna koi Manipur ki कहता koi election ki mong adaga demography social structure se loi khena bani na Bihar ga yam khena bani na Manipur gum society da ideology da fight tawna basu nati hai koi se personality da development da ka hai na fight tawno gi mami sutari matang sai se da kari happening Bihar assembly election ke results ina Manipur ki anda lakadru by election se da impact to godori BJP da maruena sungtau toro hai je bewa di hojik lai ba BJP ki akhoi hojik Bihar da thengnari sidi अखोई की दलित की कास्ट वोट नहीं that is not in Manipur number one सिदी आदले बा राजपूत यादव तोंगान तोंगान ब्राह्मण तो राजपूत तोंगान तोंगान बा लेयु सिंग की कास्ट वोट की फैक्टर दुदी अदुगा anyway हंद BJP की सोइरे इबसे अखोई BJP होइना अखोई याबम थई there must be some mistakes अखोई parliamentary vote फमगा सोइरि से कइनो हाइबा मन नैना दौरि अदु BJP की हौजे करी की सोइबनो हाइबदु तोंगान तोंगान मयाम मोट पिनरगा हौजे खंग्रे असेसमेंट लमदा तौरे अदु मणिपुर दा हौजे लाइबसिदे अदुगा असेंबदी बिहार की से सपोजिंग मसी सेंटर दा सपोज सेंटर दा कोई BJP पाले ना इट इज नॉट नेसेसरीली दैट एवरी स्टेट इंडिया गुंबा याम चाव स्टेट खुदिंग मक्ता BJP की वेव यौरगा BJP ना लोइन संदोगा BJP ना लोइन सरकार सेमनी हाइबसिमक्ति लेते अदुगा हौजे बिहार दा सुनु अदुंगाय अदुगा नॉर्थ ईस्ट की मफम सिंग दा सुंग अदुंगाय इंडिया की मफम सिंग दा सुंग सपोजिंग वी आर टॉकिंग ऑफ मोदी क्वाइट अ लॉट मोदी की पर्सनालिटी मोदी की इकोनॉमी तोगान मागी तौरीबा लाइरबगी लाइरब मयाम सिंगी करी तौगदौरीबा मदी लाइरब सिंगी दमक्ता हिंगबा गवर्नमेंट ने ना माना प्रूव तौजरगसु we need a leader in the state who can receive this bounty masi akoi lobangamba leader adugi charismatic bangi adugi talent laiba mi am sange and that leadership sina mukari tawdage haib tardi madugi adugumba mangon de laiba pitharaiba Narendra Modi da ki pitharaiba magun or madugi bounty do praja mayam da transmit tawngamba leader am sange ado akoi Manipur ki BJP Manipur state ki oina hai ripo jana takpir bakoi center ki Modi ki maroina Modi ki ideology ma ya pam mayam si masi ningthine encase to ngamba encase to ga thabak to on thop ngamba ko gi BJP Manipur gi oiba leadership lai rakhi ba kay avini ai lai aina khalle ko gi masi collective leadership ni ko gi president adum yamna phajana tauri at the same time ko gi veteran politicians ngarang na handa tamojoi changbi rei adagi Manipur gi
yamna sang chief minister obirumaba RK Dorendro sangbiri nimai chan luwang Radha Vinod hai mayam sing sigi wisdom ga loina I think we'll be able to translate it into reality aduga hausi lai bisida hausi thongju gi amani thangoi ban gi tawroi bisida kaimo effect la oido mon di kaino di Bihar kai sidi kaino di lo nam khak to puksan da sana ba ya ba oino wi moi constituents voters me amu sitab na te Bihari Bahari kaiba adu slogan namga lauraga vote chi wu ekta tawe aba pone that is not in Manipur Manipur gi voters in the yamna kok si munna khallaga tawrpa mi ni tawrai ba pot umni Manipur gi voters sing sina yengi bisi mi the personality ahum mari yenge his own personality magi praja da nakna ba ada agenda man kari tawr kadawri Manipur gi of course paisa gi paisa laiba masu sangi adai lep kadar nupa du location sangai that we all have hauju lai sida isam samna koina BJP sida court ta chatadana hallaga praja do ina changjarage praja na mai i ga tholak paduna he na praja ge he na thabak tawu ngamne tholai sing se hauji phok ta kaisu soide mindset change to gi wafam suli leite Bihar ni Manipur ne ai swai thamja adu boja matang saida khogi Bihar ge assembly election adu ge mamang da khogi Delhi ge assembly election da BJP na yamna sathina mai thigro matungda handak lakaduriba by election hai tare mamangi by election khoi hyanglam gi da su congress na duma ka ki ba BJP na third ta hoba handak ki by election asida mayam yeng mamangi record su yengba record su yeng matam da khoi mapan lam gi su Manipur gi su yeng matam da BJP gi husi phogi on thamal satpa ngam de tare Manipur gi tampak sida aduga loino na handak amu ujana takpir khodi yam phajawa phum ne khoi leadership ta yam chauba hongbala leader achau ahum ama changsalak pale ren takpi gre han leram baga mari sure matang thra khoi deputy chief minister ga khangam phongdok khi bada khoi handaki political conference ka ge da phongdok pada hoi hunaba lep letrum lening hunaba lepte hawi aphum da hunagi bakharat aphum panjara bada log amada kai ani kunba ya de am khatang kun ga dabni adubu BJP ge energy hoji log amada kai mari kunjal le mar maduna tokhai lere manung da khaibung tong nabagi mami tare masi praja gi voter singi wakhan da su clarity amal hello masina maram moiduna BJP the vote from we wakum zeri late have you phone play masidi kare having 1970 80s ki concept ni ariba politics ki adugi wakhan da dum lairak pa mi singna adugi wakhan da dum hongni but the people concerned doesn't know how much we have changed how much we have forward akhoi na ngasi hongai se madu da logom da kai ohum mari kon bai kai phok laite BJP ai si akhoi na pungtau da tawning ba ya da ba center gi akhoi gi structure am lai jaba sigi manung parameter am gi manung da tawga dawa aina tawninge aina yam ngamme aina paisa yam paire na pumuk tamu ga pulang da tawwa ya daba magi tongan be structure am lai jaba dui makha da lai badina high leader sing sigi haija magi tongan ba field du kangana ising dagi sangom loina thaktok pangam badu maina ising khatang thanam badu maina high leader sing sigi magun mayam sing loi lokthoga patran da hapaga amitra onhan dai okay collective effort oina sin adune okay ge log amada kaimari kun banate masi collective effort oina amadagi loksan narga BJP gi oina kana batha to godun hari bani adu hari ba pa khumasi oja to mina kyam amna satisfy oiduno oire do have to oja break matu lak chare mata se break matim lo oja break matu oja direct lak chare ready am thoja ke bank news moving ta no lebi Welcome back. I am Manung Hutna ni 360-degree analysis of news and events with me Nongthombam. Manung Hutna ngasi khana jarimi ba si lakatoriba November tarik kunma thoida pangthokatoriba thongju amadi thangwaiban assembly constituency gi marik ki Mikhal Singh da ngarang haido khiba Bihar assembly election gi Mikhal gi result aduna kayam yamna impact to gudurge kayam yamna influence to gudurge hongba laigadra lairoidra haibsi gi matang dani break ki mamangda ina oja RK Shivachandra ta BJP gi spokesperson da ina hangja khiba wapam ama BJP manung da log amada leader mari kai mari kunjale masina party manung da khaibung tawgi mami tare miyam da chamam nahle haibi wapam ni adu bojana maduna te masi koi tongan ba acho leader mari sedagi mohi gi aphob magun sing talent sing da lokhalaga party gi ona utilize tawdu ni masida kai mari kun bi wapam laiti haibiri adubu hari ba pakhum si oja Tombi na kyam yamna satisfied oi gi have the news alak sing je kari haibini oja araz kenone masi hujik Manipur da akoi gi yamna nungsiba aduga sahi yamaba rajniti wala sing ko vote lepa amadi leptaba dai da thamasi yam nungsiba ahalaman sing BJP da sangi basi center da BJP ki government leiba aduga atai atopa akoi gi vote lepning ba aduga BJP nungsiba aduga kanamba lawbagi pot ahum si si ahum si ni
BJP da ujik center da BJP ki sarkar lebina mor kanda BJP da ngasi sanction nariba se aduna sanction nariba ni aduna center da leiba akoi ki political scenario se Manipur do soidana madu tagani okay Hujik BJP the sanction nariba mayam sanction nariba mayam se masi BJP se center the government paibugi sanction nariba ne adu center the thoiba political scenario khudumaki mami Manipur tagani masi sabsaba Delhi gi election do tagiba mami do Bihar do tabane sumahin tawdana akoi Bengal do su akoi Grand Alliance extend tawdori masi su yengbio adu India ki oiba akoi ki state kumapan se da BJP ki government ngakta paiba natragana Congress ki government ngakta paiba natragana Grand Alliance ki ngakta paiba adai dugi duna polamani aduga hojik ki oiba political scenario sida leiri badi hojik akoi ki ngarang si result out tawre matungda November 21 da tawudabni na yamna Korean oiba yamna nakna tabni na sidi people ki mind change tawre haibse ai masima ai yani election maya da atop election ma hydroc pani na madu ki result no soidana affect kardi tawni habni adu oja matang sida ko ki congress na toine toina handa ki mar ki mikhal sigi ko ki election ki campaign haiba tare political conference ki ada toina claim tawba chahi ahum makhaida tahoda ba thabak tu karigoma congress na karak taragadi chahi ama makhaida loi tawni hai wafam si masi taseng na valid oiba statement oido masi toin si nai masi public na su tabad khidan nuai tab yauna re kari hai bini hoja masi yam seng na har kanda ai gi wakhal am khak lei wakhal du gi matung na thabak to implement tawdori bini okay aduna tawguni hai wakhal se masi khan ba chunguni maduda matam na depend tawrokna ngamba ngamda ba haidun amani aduga tawguni haibsidi akhoi miyam gi mihut amoina thagalakpa mihut oiraba mi amana tawguni haibsidi ma tasengna khangadabani honagadabani chief minister masama ki state na oja khoi gi oja gi party JDU Manipur state na khoi gi Manipur gi congress pu je support obiri adu hairi ba congress ki luching ba khoi gi chief minister su obiri ba okram ibo bising na phongdo ki wafam ni political conference amada chahi ahum makhaida ta hoda ba tabak tu ama makhaida tawni hai masi karam na yado inu sinu yabagi natrana yadawi ofam di tham thamgrsi ko okay aduga kendra du da lady ba wan apa do madu tawgune na khanba madugi will leiba candidate ado madu prajana thagatpham thoi thagalaga ma tawgune na hairiba thabsing do ngamma gai tawgudabane aduga ngamdaba thabak tu di ma madu line su ngamoi ha okay saidane adana hujik political scenario si akhoi gi Malem masi yamna pick pa imung amagomani hujik Bihar da thokpa Delhi da thokpa adu anywhere in India anywhere in world si loina khangma gatani kanana kari haidi kanana kari tauri loina khangma gatani aduga message da akoi gi Bihar da phangiba result se masi second result ni aduna Delhi gi result se Delhi gi port si masi ani subo ina lakmani adu ahum subu su Bengal la tagane 2016 gi sida masi mayam yang na se aina ngasi sida pham haijari se tasengna akoi gi India da secular forces mayam ma masi secular force mayam pullaga masi da lakadori basi development da aduga akoi gi Labour koi educated unemployed sing da ayamba yumbam oiraga okay secular force mayamana communal loy party amubu man back set chalang bagi wafam ni aduga Delhi da nongchuraga Manipur da nongchubadina taba adu nongchurani na satin election bagi wafam ni jam ta khoi khoi Manipur da BJP da jam yauksen resi adu matang se oja Shivachandra lak se oja Delhi da nongchu khre adu Manipur da churakar na mayam se satin lei bachanari nong bukti churaktri aduga Manipur da India mafam ayambada Modi ki web city Modi ki personality magi wang ba hijaba skill magi personality sina maram modina Modi web se madi yam chawna lere adubu yam chawri ba question di Modi ki web Manipur yaujarak pa targa su information communication technology ki global village ki sahi cha sida Manipur da Modi web yorok targa su BJP ki web se madi yorok tra haiba gi yam chawba question ma leri kari habeni hoja yamna luri wafam se hojik akoina yam munna khana ga dawse se center da kananom paire mem chensenari hai se asema wakandadi akoina center ga link akoi gumbada economy thina waliba lapses mayamam lay famjida akoina sarni du masagi kanana ba nati haina musu uwe ya kaino di
सिगी लिंक अमा तौरगा अखोई की सेमगतनिंगी व सागतनिंगी व इंफ्रास्ट्रक्चर मयाम सिंगसी बीजेपी की ओइना पोर्ट अमा लैबे कैसु मांग मांग दे अदोम दे येंगा दे याम चुमरा ने खल्ले सेकेंडली ngasai अखोई की जेडीयू की ताकपिरिबा तविरिबा मयाम ग्रांड एलायंस कलकत्ता दा सिंगरोकन गे हौजिक तौरिबिसिदा बीजेपी आइसि फरसु फत्रसु सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ने अदो जेडीयू कई कई मयाम पुल्लगा कांग्रेस कई कई पुल्लिसिदि it is a bunch of stick amamam ani hum pek thute khiroi so hainingai leite in political term da and Congress will be a cat around your legs aro ja handa ki Bihar election sida Congress ti han mamangi election da sit mari khale ramda ki kuntere ta he kulum do hager khare Congress ti am improve ta we have ya sacrifice taw ngai kai noi ti khara adum taw ngai Congress ki thi haiba kaisu yaroi hojik lai ba poti hojik हाइबीरी मयाम नसु बीजेपी की मनुंग दसु अदु ले हयेंग हंसित ngai re ma मिनिस्टर की कई की मधु की अहुम मरी पुल्लगा तव पार्टी सिना मसिदा लाकदा वो मिसअंडरस्टैंडिंग सिगी प्रॉब्लम मयाम सिंसे मसि टाइम विल टेल अदे अमना हौजिक की मणिपुर दा कांग्रेस की पोट से यारोइदो तौरोइदो की असौ मतम मरम दी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स याम थिन वांग ले फॉर द लास्ट 15 इयर्स अखोइना उरई बिसदा उवे आबो उग्रे अखोइ जेडीयू की प्रेसिडेंट अखोइ याउं दिल्ली दा सटमिना जना म तौना दिल्ली की से कांग्रेस की तौरो पॉपुलर गवर्नमेंट सिदा कोई पेन दबा क्यारा न फोंदों मिना ग्रन ने हदक तबु बिहार का पुल्लु बखि ngangi मासु लेबा पु याम नुक्सी जबा कांग्रेस की मायुक त याम तौरो प मिनी हदक ति असोम द पुनबनी ना ngangi ने आइसु खंजै अदुना हौजिक लाइबा पोती अखोइना ख्वाइदगी की रोइदोबा पोती People of Manipur, Bihar ki duga, yam think kenner kani. People of Manipur is different from people of Bihar. It is a sea difference. How's it like? JDU see how's it quite in a soider minung sim lakani. Narendra Modi the package mayam Taudori Manipur the sports university Peter Tongan mayam Peter Tare. But the people of Manipur Nasiba the koi Narendra Modi ki party ki the Nasiba the Kaimbo Taudribisi. This time people of Manipur definitely should feel that Hyanglam Gida koi Taugidre, MP Gida koi Kaimbo Tawungam Dressing. Asuk mi mayam gidam to katokpa India gidam to katokpa North East South Katan India South Katpanga moy hai nupa si gidam ta khoi kariyumba khara piroi dai no hai se thamoi bu only thongju pi do be ba ado boja handa ki mikhal se development front of view da hade development ke front fight tawnani khan bi brana traga personality ki hade koi candidate ki personality ki basis ta fight tawni khan bi bra natraga koi man leblu riba candidate no leblu riba party to ki ideology party to ki image ke front ta fight tawnar kan bi broja it is partly three okay ahum maksida personality development da isam samna koi thamoi banda aigi marup jai kisanang asi bok ta thariba koilas thariba any problem la ku da tawribsubu akoi kaino ni pohai hajan bai wana te kanan tawke thongju da sorok hana pisak pik na leram bas pak nga thagalaga tawriba mi gi problem mayam address tawriba se then second personality ngang tholok da yengbiu qualification da yengbiu moi gi akoi gi lep na riba thongju tawrin kana gumba si gi ani ji haijara roi kadringa da hana MLA oina gi mayam am yaw khram ni kamaina vote hanna samrak lep da samrak Hati ya haining dia adubu migi personality dia yam din kena ba yam so margin wang na ka ni hai tare okay personality to su fight on rakani aduga development ke front to su aduga party ki image ke front to su fight on ne to ja Manipur ki onati hoje Congress ki image se khitang mayam sina koi anti incumbency khara leibdung tawi kari haibni hoja handa ki candidate sing ki personality am wang dar ga su party ki anti incumbency factors ne khitang maning back se check part by part I clarification tau jage okay NDA habase masi BJP ngakta nate ko Mahagandbadhan haiba akhoi gi alliance sisu akhoi JDU ngakta nate aduga masida akhoi gi Bihar handak thengnari chi akhoi gi Lok Jana Shakti party ga ina hojik Food and Civil Supply ki minister oriba Honorable Ramvilas Paswan magi sitka chi ahum ngakta ga phangbase adagi akhoi gi Hindustan Awam Morcha ka ina ex ministers akhoi gi kanoduna ama khaka phangba haitare ko swai sida akhoi gi RSLP ka tawri ji akhoi gi NDA si ju tongan ba party me amna pomla same ne hajari ba aduga majority okay majority is still now BJP but moi se Shivachandra su yauri se Shivachandra is a kind of backbone ni BJP ki de ko adu masai da BJP na ngakta mana thum thaba se masi atai dol na tab no era moi khale masima
कनो योने को क्लैरिफिकेशन ने अदुगा हुजिक लेरिबा अखोई की कांग्रेस की मणिपुर की हुजिक लेरिबा से अखोई की सही तरह को हमदोई खरा हेन पायरक पसिदा अखोई की थबक तौरिबा मयाम सिंह से थबक तौरबदी असोय खरदि सोय यावनी को जस असोय खरदि सोय यावनेबा असोय बसी यावरोय हाय तारगदि थबक सी सुदौ तौदमी सोय रोय अदुना थबक तौतारगदि खरा सोय सोयगनी सोयरिबा से मसी मफम मतम चाना अखोई की प्रजा सिंह एपोलोजाइज तब संगे तौरीब थब अदो वालहबदो मेंशन गदब मतम सु मोय हाइब संगे हबा असोइबा अरानु पुनमक प्रजा हाइबसिन ईश्वरनि प्रजा हाइबसे हाइबम थोय अदुगा तसेंगना हुजिकि लेबा गवर्नमेंट से थबक तौदे हाइबदि लांगनी ममदि 2001 गी मतुंगदा अखोइ विदाउट टेरिटोरियल लिमिट की मी ट्रांपन की थवाई लौर मतुंगदा अदुगी मतुंगदा लाइब डेवलपमेंट सिंगसी अखोइ तिदिम रोड यंगबे यारे ब्रह्मा रोड यंगबे यारे अदुगा अखोइगी सैटेलाइट टाउन मनपुर दे लेब सिंग यंगबे यारे अदुगा हानगी लेब इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगसे अहोंग मखर लाइब से सी तौरी अहोंग बुदि लाए अदुगा हुजिक लेरिबा गवर्नमेंट सेना ओजान ताकपी खरे थाबक खर तौबदगी थाबक तौबदनबो असोइबा खर यावरि बना हेबि पापम फंदोक पिरे अदुबो याम चावब क्वेश्चन पब्लिक की माइंड सु लेरिसि थाबक तौबदि असोइबा खर यावकने अदुबो अफबा थाबक सिंगसी सोइना तौरबरा हाइबगी वहंग अमसु याम चावना हंगरी ओजाना ताबीबदा कोई इंडो बर्मा रोड याम फरे हैबनी हंदक दे चचरुई वांगजिंग बाजार दा चाव चाव कोंकुर लेहुई खुदकता प्रेस लाए हैबदे की विदिन 2 आवर्स ता मदु नुंग लेगो हेजन बगी वाफम सु लेखरे अदुबो मतांग सिदा कोई मरकी मिखलानी सिदा हंदक की ओइना कोई पार्टी की इमेज ता वोट से फंगदुरिब्रा नत्रगा कोई कैंडिडेट की इमेज सिदा कोई कांग्रेस की ओइना है तार ओजागी पार्टी से कांग्रेस से सपोर्ट होबनिना करम बेसिस ता हंदक की मिखल से हंदक सी कोई की यामना बर्निंग इश्यूज हंदक की इश्यूज सिदा यामना बर्निंग इश्यू मा हुजिक अकोई की एनएसएन आईएमडी इंडिया गवर्नमेंट की पीस अकॉर्ड से मशीन इश्यू ओरगा इलेक्शन से मसीदा बेस तौरकने ओके पीस अकॉर्ड ता बेस तौरकने हम मतम याम लेजद रेदन अरोय बोइना पीस अकॉर्ड सिना हंदक की बाय इलेक्शन सिदा बुता सेंगना इश्यू अमु ओरगा इलेक्शन से फाइट तौनकने खनबि रोजा तारोय सिगी इश्यू कैसु इश्यू ओरोय मसीना सोलक कैसु लेते चामर हन हाइग्रे मयामना सिगे अखोई टेरिटोरियल बाउंड्री सुंसोक सोक लेरोयन हाइग्रे मसीदी पीपल्स मेमोरी आर वेरी शॉर्ट हाइदुनी 2005 द मे 27 द नागा एमएलए कांग्रेस के एमएलए मयामना मणिपुर योंथोंबा मणिपुर की नागा ताबा मयाम लोइना पुंजन गदौनी हाइबसे ngarang na hamda चे तौबो पुथोकना रो उनरिबदुनी मयाम सोइदन निंगकनी ngahak ngahak की ngangbदुन चुम्ब नते चाही 35 सिदा हालइब तौरिब करप्शन अत्या पकना वांग इब तौरिब स्कैम मयाम सिंगसी थबक खरा तौरदि खरदी सोइब ताबनी हाय तागे देयर इज समथिंग रॉन्ग मसीदी अखोई कुहा मनुंग द लेबे वाखन से थादोकदौनी मणिपुर चौखत्ते गुवाहाटी द येंबियु सागलैब थोंग मयाम तौखलैब कलकत्ता येंबियु कपु कपनिंगे अखोइदि थोगा सिदा तौरिसु उफुल ngakतनी ब्रह्मा की इरेब लाइक मयाम दु येंबियु फॉरेनर मयाम नि इब लाइक उफुल ngakतनी याम नोजरो जा मतम सु लेसेक्टर अरोइबा कमेंट ओना ओजा तोबिदगी मणिपुर दा हुजिक 25 सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम कखरे अदुगा हाना 90+ 10 द लेरंबा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स मयाम सिंगसी 50 द ओंथोखरे अदु तौदुरिब डेवलप से अखोई उद्री लाउथोकिबसु लेगरे अखोई मित उद्री अखोई पाम से कमिटमेंट दुने ओके चिंदना तब कमिटमेंट थबक तो यस कमिटमेंट अदुबो मतंग सोइदा कोई मिखल की मतम जोराबनी ना लंगनरी ngai leitung wati haiduni amana so amada panglana langnabani अदुबो पब्लिक ना वोटर सिंगना पार्टी मसेल लंगनबदा leitum लंगनबदा पार्टी मसेल की मरकता वोटर सिंगना सुले तुम खुलगा लंगबीबगी महत्ता करम कैंडिडेटा कोई वोट से थादरगा हंदक की मिखल सिदा अफबा अखोगी मियामबु रिप्रेजेंट तौबा पार्टी बु रिप्रेजेंट तौबा नतबा मियामबु रिप्रेजेंट तौबा मिहुर अमा थागत कदगे हाइबदु खनबगी मतम जौरे नत्रगदी इसागे वोट पु सेल खरगे तमतो योथोबु तारगदी इलेक्शन काग्र मतुंगदा मसी सेमक्ते मसी सेमई हाइबगी क्वेश्चन हंगबगी हकसु पब्लिक तगी मांखिबा याय ऑन द नोन ngasi को मन होनगी थरमसे मतंग स्वाद लेसन जरगे ngasi के थरमसे दा ओजा तोंबी अमदी ओजा शिवचंद्र लेंगबे तम थरमसे मपुंग फान की दमता ओजानी बथागा होंदोक चरी अप्रिशिएट यो जॉइनिंग थैंक यू मसले ngasi के मन होनगी थरम ngasi के एडिशन से करम तोबी बगे को तखान बिरपे यागनी कोई मेल आईडी री impacttvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur दा जॉइन तोबिरगा कमेंट अमदी फीडबैक था बिरपे यागनी विद दैट दिस इज राज नोंगथोंबम साइनिंग आउट सी यू सेम टाइम नेक्स्ट टाइम एट प्राइम टाइम हैव अ गुड नाइट